Hazrat Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn alayhi salatu wasalamas kaz çuvanan baqirul ulum tikazi yimokir çupet ulum yimos ihni zamanastan timkirimo zahir yelis nigah çıkaran İslam'ız kun aşçıtaran fikri eti ki tamam enbiya to awsiya çesi ilm hişnas da hişnavnas kun targib divan hadisas manş amud ki al ilmu sultanun ilm ç sultan to padişah bas jus insan yasan ç sultan banun padişah banun temis pazi ilm heçun or yus yasan ç gulam banun sugasin ilm niş dur Hazreti İmam Bakır aleyhissalatu vesselam ç irşad farmavan men vecede ma'en ve turaben summa ibtaqara fa'abadahu Allah. Yani yemis insanas vasail farham asan abo khak farham asi tempatüsü izhari fakr kari fa'abadahu Allah. Su insan çı parvardigari almasın dur gasan. Su insan çı parvardigari almasın rahmet niş dur gasan. Yani İmam Bakır aleyhissalatu vesselam çeysi yedars hişnavan insanı agarçe vasail farhamçi or tempati çtiman vasailan sahih istemal karak nakin fakat izhari fakr karak or çuyu insançı parvardigari almasın rahmet niş dur gasan. Ana Abi Cafer aleyhisselam. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam sun ah kalam-ı mübarekçi القواصر الفواقر التي تقسم الزهر يم چیز انسانس کمر فدراوان چه تمو منش اخ چیز جار السوء بد همسای آسون کیوت بد همسای این رعا حسنه امساتن سو پینس همسایسنز نیه کایم چوشان نیه کار چوشان اخفاها چی چپاوان و این رعا سیع और अगर ये एमसंस बद कायम शूशान अगर एमसंस गलत कायम शूशान अफशाहा इश्करम मुंतशिर इश्करम फाश बस अतिन च समझ तरा अस कि एकस नेक हमसाय आसनिच बड़ बार निशानी च यह कि एमस पजन पन्निस हमसाय सन्स नेक कायम मुंतशिर करने लुकन तान वातनान अगर खुदा न खास्त एमस गलती गस कह गलत काम करे तथ पजस वरुन करम स पजस छुपाव